ubwo nyine Mutesi Jolly niyitegure nta mwanga azamurasa nibacuruza intwaro. Noneho niba umuntu nka Jolly ashobora gutuma mwakwibaza ngo abaruta Jolly banga niki mu gihugu twaba dushize. Ngewe ikibazo noneho nta nubwo Jolly namugira ikibazo. Eti ni ukweli msichana aitwaye Miss Jolly kutoka Rwanda yawezekana ni mpenzi wa huyu milionea au bilionea kutoka Tanzania. Na hivi ninavyoongea na wewe iza Mutesi Jolly lero zihagaze kuanzia leo mpaka kesho, yani nitakuletea ushahidi wa vipeperushi kutoka Tanzania wakizungumzia huyu demu, kwa sababu watu wengi baba na bahanga bafite ikintu bita connection. Mutesi Jolly is number 1 mu bana b'abakobwa bakoresheje ubwenge kurusha ukuntu bakoresheje umubiri. Bro, niba twara mubonye ari muri ziriya diru ibinyamakuru byaranditse ambasade y'u Rwanda muri South Africa ko guhamagara maze kujya muri leta nzima. Amakuru ari kuva munsi y'ikirunga aravuga ko Mutesi Jolly amaze guhura n'uyu mugwiza tunga cyangwa n'uyu muherwe ibincuro irenze imwe, nako incuro zirenze nye. Mutesi Jolly akoze ubukwe Misi mu bucuruzi bw'intwaro, kuko niba akundana na Rugumu nkuko bari kubitubwira kandi bakavuga ko bahuye bagiye gukorana business, bahuye bagiye kuganira kuri business. Amakuru mfite ngo urukundo rwe n'uyu mugabo bita Saidi umuhanga, munyumve neza, umuntu bita Raila Odinga Raila Odinga. Mutesi Jolly ngo yabonye uyu mugabo ngo ni inshuti ya Rugumu, ngo yabonye Mutesi Jolly muri Oxford aravuga ati oya wa mwana we ukeneye imbaraga zigusunika amafaranga n'ubuhanga n'igitinyiro. Raila Odinga ahita abwira Saidi Rugumu aravuga ati indege ba missing nk'abandi bose bisanzwe, Mutesi Jolly akaba normal nk'ibindi bisanzwe nk'ibindi byose, ari umumisi. Mutesi Jolly muramwibuka ejo bundi asubiza Kayine Rugaba, urabibona. Mutesi Jolly yisanze hano hantu gute aho ashobora guconnecta na Big Fish. Kila kintu mwana connection y'uyu mukobwa, she's something else. Nuko ari umuntu wikundira entertainment, wibera muri ibintu tubamo, akaba ari umuntu urango woroshya ubuzima. Bro, uyu mukobwa afite connection n'abantu barenze imitekerereze ya muntu. Ntabwo aya masaha nyuma yo uko nkuru y'amakuru ntabwo byantangaza cyangwa ndeke kuvuga ko nkukunduko mwamubonye. Ubundi njyewe iriya nkuru nigeze kuyivugaho ariko nirukanka. Mutesi Jolly rero uriya muntu, uriya mugabo wo muri Tanzania acuruza imbunda, my friend. Nimunajyaho murasanga afollowinga abantu babiri. Ibyo byose kampani ye cyangwa hagurira imbunda. Mzima jamani, ndio nataka unisaidie. Unamfahamu Saidi Rugumi? Saidi Rugumi. Jamani unisaidie uje kwenye space. Saidi Rugumi. Hata nikutumie picha yake. Acha angalia WhatsApp yako. Nimekwambia kwamba amfahamu. Anamfahamu. Anamfahamu. Ndi kuri ntuza reka nze mukwereke Bosca, uramuzi ntabwo utamuzi. Tajiri mu Tanzania. Angalia WhatsApp yako, nimekutumia video yake. Aya. Inasemekana iko kwenye mapenzi, mahaba. Moto inawaka kati yake na Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Huyu mimi namjua, au bilionea. Bilionea? Ana pesa huyu. Aya! Babaruza kunyura kuri space. Urumva? Ntabwo yari umufana. Nabanje kubineglisha. Jamani Bosca nishikamo kaka vipi? Maraba ni aje se? Salama. Wewe na Bosca nde mkuru kuri umugira mto yashikamo. Mimi ni mkubwa kwake. Bosca naranduta ariko wewe utekereza ko ngiye Bosca ngana reka ndi muto ya nuko mfite ubwenge bwinshi.
urumva. So urimo kumva Sanjake Boscan, nataka utueleze, tubwire uyu muntu Saidi Nigatiki ni muntu ki? Ndagusabye tubwire ni muntu ki, mutubwire. Nje numiwe narebye background y'uyu mugabo, mbona ama video ari kumwe na Naruto, mbona uyu mugabo ndeba oferina afite, bro namanitse amaboko. Boscan dufashe tubwire uyu Rugumi ni muntu ki? Okay, Rugumi, unanisikia? Nakusikia. Sanjake, hebu angalia wazee vizuri hapo. Wana background kelele sana. Okay, good. Rugumi bwana ni mtu mwenye pesa zake. Yaani kwa Kiswahili, kwa Kinyarwanda unataka? Kwa Kinyarwanda ama kwa Kiswahili ukubishaka. Yani huyu jamaa ana pesa, ndio alikuwa anakimbizana na Manji marehemu ambaye alikuwa anaongoza na timu ya Yanga. Before Manji, Mungu amrehemu, Rugumi ndio alikuwa na Yanga mikononi. Huyu Rugumi huyu. Ndapuye. Unanielewa vizuri? Yes. Rugumi ni mtu mkubwa. Anaheshimika. Arubashwe. Ni mtu na pesa zake. Afite amafaranga ye. Anajitambua. Ari sobanukiwe. Yes. Akitaka hata kumuona rais hata leo na kesho, yeye ni hana mambo ya appointment ya kuna, anaendaga direct. Jamaa na pesa. Umuntu yashatse kujya kureba president. Okay, sobanura Sanja. Urumva, mimi sijakataa kwamba ana hela. Nimesema kwamba ni tajiri. Mimi nilikuwa namfahamu mtakitambo kabisa jamaa. Ila katika mabilionea wa Tanzania hayumo hata yumo kwa sababu ni kupatia top 10 kwanza wa Tanzania wa bilionea. Hayumo. Yumo Dewji ndo number 1. Unasikia? Kuna Baresa na Mabili. Manji namba 3. Acha shakufa wewe nawe. Manji shakufa, ila familia inabaki na hela. Sanjake. Mbere yuko uretse gato mbabarira mbere yuko uza nabo bakire, ndagusabye nyemerera bamanze atubwire umugabo wa Mutesi Jolly Nigatiki. Hey! Boscan mutubwire. Godfather, before ya Manji alikuvuga ngo billionaire uyo wapfuye ejo bundi. Ego. Iyo timu ya Yanga ari mu maboko ya Rugumi. Yanga president wa Yanga. No. Sanjake ndakumanura. Sanjake tulia basi. Sanjake tuza. Sawa. Ndagusabye. Mute your mic. Nkeneye ko dusobanurira. Unaharibu Rugumi. Emuuliza basi. Rugumi ni tajiri, ni milionea, bilionea na pesa. Jina lake alizungumzwa hivi. Ndio nakwambia. Nyemerera nyubaha, ndakurakoze cyane mute. Tuache chuki, tuache roho mbaya. Ukweli usemwe. Alepewa kapewa. Uwimana yahaye yaramuhaye, twe kumutima mubiri biki byose. Rugumi ni izina rinini cyane. Iyo umuvuzeho gato, nuzo ukagikuta tumegikuta Shakahora nuvuga ngo nukwitanga, nuvuga ngo Shakahora ariko ushigagaza ushema Kanyarwanda. Umesikia? Ni jamaa ana pesa. Tena chafu sana. Munyamafaranga. Umesikia Godfather? Ego. Jamaa hivi ninavyozungumza na wewe. Asilimia ya mali za rais wa Kenya wa zamani, huyu ambaye anaitwa Uhuru, ambaye ametoka, inasemekana, ukiangalia hata kwenye record vizuri, fanya uchunguzi utajua yani. Kwa sababu hata juzi Kenya ilikuwa ilikuwa amevuma, moto ulikuwa ni mwingi sana. Jamaa unaambia asilimia mali zake nyingi ziko Kenya, achana za Tanzania kwanza yani. Jamaa ni kiboko yao, afu hajivuni, hajisikii. Unaelewa? Ana uwezo hata kutoka town anatembea na mguu mpaka anapoenda, lakini jamaa na pesa chafu sana. Aya. Ndabisobanura gute mu Kinyarwanda? Sasa ati nguru dusobanure mu Kinyarwanda. Tuache chuki bwana. Aliyepewa kapewa. So, uyu nguyu rero Boscan, for your information, amakuru ari gucicikana biravugwa ko ari mu rukundo n'umuntu bita Mutesi Jolly. Hari ibimenyetso biri kugaragara, ibi ngibi niko bimeze. Amakuru nakuruye. Boscan, jamani, ni umukobwa wari wese ushobora kwa approachinga Rugumi.
Yani uvuze ko Jolly uyu nguyu nzi ari kumwe na Lugumi, ari muri relationship na Lugumi. Niyo makuru ari kucicikana, ibinyamakuru byanditse jamani uko wapi urabize ko wagiye ugahera muri Kenya. Biravugwa ko muri Tanzania ibinyamakuru biri kwandika, mu Rwanda ibinyamakuru byanditse, urimo kumva ugenda ona nani WhatsApp yake, I mean Instagram yake. Lugumi afollowinga Mutesi Jolly wenyine na kampani yo gucuruza imbunda. Bas tuseme kwamba dada wetu amewini sasa. Amewini kwa sababu si rahisi huyu jamaa hamwamini mtu yeyote. Huyu jamaa ashakwenda jela na karudi hamwamini mtu wa aina yoyote, so it means kama anamfollow huyo demu peke yake, so ina maana mahaba yapo, na inawezekana kweli mambo yakafanyika vizuri. Hamwamini mtu wa aina yoyote, na maana basi mambo ni mengi basi. Oya ukiangalia nukuvuga ngo reba foto ngo hayi, nukuvuga ngo ibimenyetso bigaragara ko bashobora kuba bari mu rukundo byo birahagara birenze kimwe birenze bibiri. Ariko nkibaza nti uyu mugabo we kumubona kwawe ubundi imico yewe ni muntu ki? Tumaze tujye ku buhangange bwe. Ntabwo nshaka kumenya imico ye, sinshaka kumenya ngo ni muntu ki. Nabonye ari umuntu waho ngaho, amini ku n'umuntu ikintu namukundiye cyambere, ntabwo namukoze, ntabwo ndumutinganye. Ikintu nabonye kuri uyu mugabo bro n'umutipe ugira isuku. Ibi ngibi nabonye ari cyo kintu cyambere gishobora gutuma Mutesi Jolly ahangabyo ibyo bari kuvuga bishobora kuba ari byo. N'umutipe ugira isuku. Ntakunda no kwigira ngo kwigaragaza ko ari umuntu w'amafaranga, yicisha bugufi cyane. But it's not easy kumwegera ngo kuko no umuntu wigeze gufatwa na leta kera, biza kugaragara ko ari umwere ararekurwa. Yani uwo hamwamini mtu ntabwo ajye yize. Ofete abantu kugira ngo batangire kureba ubutunzi bwiwe. Unamjua God Love, right? Unamjua jamaa tapeli God Love. Uyo mwizi nawe uyo sio cyabiri. Yagiye kumusura mu rugo, yatwaye ka kamodoka kiwe yari yaguze mu imodoka ya Danze Tanzania. Haja inunua ngo reka nwereze umupango sasa. Nacyo banza umve nyine ukuntu yamutwaye mu gikari cye. Afungura garage y'imodoka. Afite imodoka ngicumi nari ngiri hasi yo $300 by'amadolari. Jamara ngo jamani nakubali nibariki tu, jamani tamweza ubu milioni nka 30 bw'amashiringi. Uravuze ngo ntabwo ari woni mafuruse yari afite y'amashiringi yamuhaye ayahereza bwa God Love. Uretse iyo video ndabizi nayibona ngari no kuri YouTube. Uretse gato hari ikintu uri kwitiranya, hari ikintu urimo kwitiranya. Ngewe ikintu ikintu mvuga ni kimwe n'iki. Ikintu mvuga ni iki ngiki. Nituza gusubira inyuma, nituza gusubira inyuma tukareba uyu buherwe, ahubwo tugaruka inyuma. Uyu mukobwa afite izihe mbaraga zimuhuza n'umuntu nk'uyu? Mutesi Jolly ni igitangaza bro. Uyu mugabo nabonye amafoto ari kumwe na William Ruto. Uyu mugabo bambwira ngo niwe ufite isoko rya Tanzania, Kenya, gusaluplayinga intwaro. Afite isoko mugere murebe company yo gucuruza imbunda. Navuze Mutesi Jolly uri igitangaza. Boskani uruva ngo uyu muntu ukuntu muzi nta mukobwa yakwifuza ngo amuburi kwa nguvu zake. Umutipe afite power, afite imbaraga, afite power. Yeah, n'umuntu wishowe Godfather. Turukuganira ku muntu umukire cyane, sinzi kunabikubwira. I know the guy. Umuntu ushobora kujya gusura gutya, urabona nk'iyo story ntuze yaravuze Saint Jacques. Yego, hari umutipe nk'igisambo gutya witwa Chief God Love. Yabonye imodoka umukire yinjije muri Tanzania, ntabwo niyo ya mbere nyine, ntabwo yari irimo. God Love ajya kumusura. Umukire n'umuntu uri simple ariko ntabwo hivi, yani so ntabwo ari wa undi muntu wishyira hejuru, unaelewa? Akamwambia maisha uyawezi, ichara hasi ngwereza, afata udufaranga milioni 30 zimukubita mu maso. Free, nenda kasafisha yakoga. Amukubita milioni 30.
agiye koga ntabwo ari zo zonyine, amureza n'imodoka bayita defender ntabwo n'imodoka y'amafaranga bure ku buntu.